ndiye munhu andiri kuya kuzogadza uyu. Niwe munhu naje gushira mu mwanya uyu. Nasi ndapfeka makepesi maviri. Musi nambaye impe ebyiri. Ndiri Eliezer. Uderi azari ngo mundeba hanga. Na mutungamiri anoenda asina kuzonzwa. Na muyobozi ugenda atasizwe n'umutambyi. Effect yokuri ndamusimudza. Kuba muhagurukije hariya. Kureba kuti asiri mu level. Bisobanuye ngo urugero rwanyu yaruvuyemo. He is not just a senior leader. Unago akiri pastor mukuru gusa. But is now the head. Ahubwo n'umutwe. And the visionary. Akabari nawe uyoboye iyerekwa. Vision Pentecostal Church. Vision Pentecostal Church in Zimbabwe. Ariko Imana hari ukundi bigenje. Mukanya hari ibintu binini ndi kukubwire. Kumbira utore chikaro chako. Bichare kumbira yawe. Maroro kana komborere. Mana y'amahoro ibahugisha. Down is the church. Mushobora kwicarira torero. Dokumbira undiyeregere shama. Ndagira ngo usomere verse 19. Murongo 19. Umuise pamberi pa Eliezer. Mushime Eliezer. Uprisimutambyi. Pamberi pangu. Uyashimbere yanjye nk'umutambyi. Imashure make. Nanjye ndi inyuma ye. Chachipiri. Cyakabiri. Uprisimutambyi pamberi pa bungano yose. Pamberi pe bungano yose. Iteraniro ryose. Datozita n'ibikoze. Uko murayira pamberi pawe. Uko murayira. Umwihanangirize imbere yabo. Chazozita later. Atumukanye ndaza kubikora. Yokubira uberenge verse ya 20 and 23. Makumyabiri na 23. Akaisa amaboko ake pamusoro pake. Ndokubira kwa zvino ndasaba uyu mwanya Pastor Tundu, Pastor Apostle Bishop Nyabanga, Apotre na Bishop Nyabanga, na mfundisi na Kwaze, Pastor Kwaze bauye kuno. Basi hano imbere. Tineba abafundisi basibe vision. Abandi ba pastor batara muri vision dufite hano. Kana bari ko basinze bawo. Hari za muri kiganza. Tineba abafundisi basibe vision. Abandi ba pastor batara muri vision nawe tambuka. Nawe gira hano. Ndokubira ndasaba banoita niki ona ndisireyo ndagira ngo muzanire icyo gupfukamaho. Ndokubira turumitse munyihutishirize cyane abadiyakoni cyo gutwakire unzanire umukeka wo gupfukamaho. Thank you. Murakoze. Jewe mushireho amaboko mufate ku ndugu
na Jehova Uwiteka yamutegetse akatora Joshua ajyana Yosuwa akamwiza pamberi pa mfilisita amushyira imbere y'umutambyi Eliyazari na pamberi p'ungano n'iteraniro ryose 23. akaisa maboko ake amurambikaho ibiganza Akaisa maboko ake yamurambitseho ibiganza bye kumutsaura, kumutandukanya kumusiyanisa kumushyiraho itandukaniro abafundisi bose n'abandi bapasitori n'amarega ese n'abarimu bose kuti abe peculiar kugira ngo abe umuyobozi uri hejuru ndobva amunyengeterera. maze aramwingingira Mwari baba mana data masikatyanasi mama y'uyu munsi Holy Simon Peter tumuzanye amaboko yawe Simoni Petero tumushize mu mwanya masikatyanasi muri uyu mwanya kuri aya visionary umuyobozi mukuru leader umuyobozi vision wa Pentecost Vision Pentecost Zimbabwe muri Zimbabwe yose Asiane data bose n'abandi bose haleluya haleluya makutsamuna mwami uramutangaje makushisa kunena mwese umukuye mu bandi bose maonero ake ukabona ibintu akasiyana nemaonero bizatandukana uko abandi nokuti bavuga akagwa kubera ko yicayeho n'izindi mbaraga baba izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka we amen 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 Sokorona verse 23 sura ya mirongo makumyabiri na gatatu akaisa maboko ake pamusoro pake amurambikaho ibiganza akamurahirira aramwihanangiriza sasa akataura na Jehova nk'uko yavuganye n'Imana nokubira udzokere panoti he took some of his authority ivhesi aniyo handisiri kuseka just look at that I think it's verse 22 ivhesi 21 yeah iye unofanira kumira pamberi pa mfilisita ubabaza imbere y'umutambyi Eliyazari iye umuvunzire pamberi pa Jehova nawe ajye imbere nokutonga korurimi nokurahira kwake unofanira kubuda nokurahira kwake vanofanira kupinda iye pamwe chete navana vaIsraeri vose ungano yose yavana vaIsraeri vose verse 20 yeah uise pamusoro pake zvoukuru hwako kuti ungano yose yavana vaIsraeri kandi umuhe icyubahiro cyawe kugira ngo iteraniro rya Isirayeli ryose rijye rimwumvira ngaiverenge nechiro soma verse 21 ndokurumidza ndoda kubva panapo verse 21 20 20 give him some of your authority aha so the whole Israelite community will obey him give him some of your authority umuhe ku butware bwawe ku cyubahiro cyawe the children of kugira Israel ngo ubwoko bwa Isirayeli will listen to him uzajye bumwumvira ndokumbira bhaibheri riya riripi muzanire ya Bibiliya Simon Simon I'm give you some of my authority ngiye kuguha kuri bumwe mu butware mfite vested in me by God ubw'Imana yashyize muri jyewe I'm giving you this authority ndaguha ubu butware not power ntabwo ari imbaraga but authority ahubwo ni ubutware ubutware so that this church kugira ngo iri torero listen to you rizakumvire you lead them ubwo uzabayobora because you have the authority ubutware from above buva mu ijuru authority ubutware the Alpha buva Alpha Alpha and Omega na Omega take
hagarara inyuma y'umutware wawe Usimuka kwe basareka n'umurana rw'amari kuzamuka k'umurimo wose w'umukozi w'Imana uri kunamaya. nibaza ko bifitwe n'uyu mubyeyi Behind every successful man, inyuma y'umugabo wese ukora ibintu bikagenda neza hari umudamu umushyigikiye. that's why ndabakumbira niyo mpamvu musabye ngo ajye inyuma ye bakamushungurutsa amaya abamurimo uyu mubyeyi yamutesheje umutwe abone kumudirira nta kintu yakora ngo kigende bakamira naye ariko nahagararana nawe kudirira ibintu bizagenda neza. Mama God help you. Mani gufashe Support you. umushyigikire. God has chosen Mana and yaratoranye set him apart kugira ngo imuhe for the work of the ministry. kugira ngo akore umurimo In the name of the mu Father, izina rya data the Son, n'iry'umwana and the Holy Spirit. n'iry'umwuka wera Be a really helper uzamufasha mu kuri of his life uzamufasha mu buzima bwe muri ofisi as the visionary nk'umuyobozi mukuru with Vision Pentecost. ofisi pentekoste awusheje. God bless you. Mani nk'umugisha Daddy, nagira ngo wongere upfukame papa mai kwaze ndokubira munyengetere mai bachakamira basa rwaze nagira ngo urambike ibiganza kuri mama musengere nawe yahagaze inyuma ye. Aha izina rya Yesu turagushimiye Imana y'ibitarabaza Imana nziza umushakazi wawe umufasha umukozi wawe turamusengeye si buri murimo twinginze ngo ukomeze ugirire neza mwana umubyeyi uzayobora nawe yitorera imbaraga umutima w'umuhanga umwuka wera mufashe ugirire neza imisiyo ashyigikire umutware umurimo w'Imana mu izina rya Yesu twinginze ubasubahe ubwenge bwuzuye nk'uko muriza mukabivuga wese ubafashe bakomeze bubahe batinye izina ryawe bakomeze bashyigikire urakoze mu izina rya data amen. ubuyobozi bwose nagira ngo ubuyobozi bwose bwemeje gushura ku itariki ya mbere mwese muze hano imbere turasaba ubuyobozi bwose nagira ngo dusome icyanditswe cya nyuma. Simoni kunyango mari akushara akakwapointa nubwo Imana yaguhisemo ikaguha ntabwo wakora wenyine une timu yauchashanda ufite ikipe muzakorana. tikaverenga Exodus chapter 18 usomye kuva igice cya 18 andikaiverengi yese ntabwo nakisoma cyose papa verse ya 13 to 27 kuva kuri 13 kugera kuri 27. Mwari unoti kuna Moses Imana ibwira Mose chaka bamwe bantu ngo toranya abandi bantu bachatungamirira pamwe chete bazagufasha umurimo wo kuyobora. barima 50 100 bamwe bayobora 50 abandi 100 10 abandi 15 abandi 10. muri ready na kuzogengetera abantu. nagira ngo pastor tuduze kwitegura kuba mu kanya w'urusenge. Simon Simon
behind you nyuma yanyu is your support structure. hari structure ibashyigikiye hano I inyuma. know I'm not Jairus or Daita. ndabizi ko ibi mose ntabwo mubimenyereye It's mwese, a paradigm shift. ni uku bimeze, ibintu bigenda bizamuka mu You nzego, must understand it from today. ariko mugomba kubyumva neza guhera Never, ubu. never treat him Ntimuzamufate the way you used to treat other mu pastors. buryo mwajyaga mufata abandi bapasitori, Because he's been set apart. kubera ko uyu nguyu noneho twamutandukanyije. Simon, behind you inyuma yanyu is a strong supporting team. hari ikipe ikomeye cyane izagushyigikira. And Ntabwo nababara. verse ya 17 Ndagira ngo ya 23. dusubire mu wa 17 n'uwa 23. Chapter 18. Then the rest, Baba, shall see right. Later on, hari ibindi byaza gukora, I will follow the procedure. neza kubirangiza ndakurikiza. Verse 17. mu wa 17 Now verse 23. then 23. It's entirely up to you, Simon, because you are the head. You are the visionary. ni wowe ufashe polisi mu maboko, wowe muyobozi. You are not only the senior pastor. ntabwo uri senior pastor gusa, ntabwo uri pastor mukuru gusa. muri inyuma ye. Never think you are in the same level. Nimuzigere mwibeshya ko muri mu rwego rumwe n'uyu mugabo. You are just a supporting team. mwebwe muri hariya gusa kumushyigikira. Vision haipirukuwa nte. ntabwo iyerekwa ry'itorero Vision rihabwa abantu icumi, one. ahubwo iyerekwa ry'itorero rihabwa umuntu umwe gusa. Support the vision. mwebwe rero muri hariya ngo mushyigikire viziyo y'umuyobozi. Yacheka. murabyumva neza ibi? Yacheka. birinjiye pastor Bembe. Yacheka Francis. Pastor Francis byagiyemo neza. Soma. English. Verse 17. So Moses' father-in-law said to him, the thing that you do is not good. Both you and those people who are with you will wear yourselves out. For this thing is too much for you. You are not able to perform it by yourself. Simon. Pastor Simon. Ukadakumira uriweka. nushaka guhagarara wenyine, Very soon you shall collapse. mu gihe gito rwose uzitura hasi. And behind you. ariko ikipe iri inyuma yawe, aba bagabo achakubatsira bazagufasha. abanakwenzana newe ntabwo mureshya, achakubatsira ahubwo bazagufasha kugira kuti kutungamirira abantu aba kugira ngo kuyobora ubu bwoko kube nyore. bizakorohere. Hey, My elders epanari. abarimu bantu bariya n'abadiyakoni, Ari my elders nemadikoni. abarimu n'abadiyakoni muri iri torero rirabizi neza. navanye namwe muri namwe nimuze muhagarare hari inyuma Nemadikoni. n'abadiyakoni namwe na apostolic council na apostolic council bakorana ne central committee n'abapastori inama y'abapastori yose. mabona zabaita mwabonye uko bubatse, baisa amaboko abo kuna Simon, bashize amaboko yabo, hakuna chama cha tanga chao. ni ukuvuga ngo bore nta kintu na kimwe bazatangiza, to hear from him. ahubwo bazajya bumva ibyo avuze bimuturukamo. Halo, kuseri kwao inyuma yabo maere abarimu nematiko n'aba
kinyura ahangaha Oita chete. bazakora Wane bafundi. ibyo bazaba bahawe n'abapasitori. Elders ani misoro yakaoma. hari abarimu bagira imitwe ikomeye. Hello. Hello. That's why that one we mbere. Niyo mpamvu nababwiye ngo nabo baze hariya. Bamwe bacho bakaba kumasangano for years and Abandi babaye mu rusengero imyaka n'imyaniko. Uyaza tabe mfundisi. Uyu atari abapasitori. Yani first name. Yeah. Machingura tabe Machingura atari abapasitori. abanzi mfundisi machingura ndewenyu. Ye waba ati pastor Machingura wanyu. Naye wabo ntambaye ngo nta kigo n'ibivamo. Ngo ni twebwe bagira itorero. Bapfa barimu. You submit under the pastor. Ugomba kubaha abapasitori mukajya munsi yanyu. Muranyumva? The pastor submit under Abapasitori basaba kumvira hano. Simon. Bagomba kumvira Simon ubushake. asiri kushanda na ane apostolic council. Kandi ntabwo yakora wenyine, yakora na Apostolic apostolic council. council asiri kushanda yoka in a central committee. In the central committee. Right. Search akanga. Kwanza search mfana ngolo. Bachinja okay. Iorenda. Oh yenda. I hope I was in one where my name is sorry about. Ese mutara mu baba bafite umutukomeye. In that better. Ngewe ndarangije. I'm just showing you the order. Nagira ngo mbereke ordre. Just tell us, I'm not here, Baba. Don't tell us. I want this to be understood. Ndagenda musana ndi muzokora ariko ndagira ngo iki From cyumvikane. today, Uhereye none you are not only the senior pastor, ntabwo uri senior pastor you gusa, are the visionary, ahubwo nawe ufite icyerekezo yerekwa umuyobozi, the overseer, umuyobozi the w'ikirere, driver, umushoferi Pentecostal church. w'itorero rya Vision Pentecost. I'm done. Ndangije. Tinotenda baba regaite namate takabata nasayishoshe Dusenge. baba wedu musigwedenga nepasi vanogadza nokubvisa madzimambo vanoronga nguva nemwaka tinokutendai muranda wamatitsaurira nhasi Pastor Simon nevabati vafundisi vamakadana mwaka wedu kubata basa ratinoziva kuti ndimi makadai kumira pakati pemunda maona kuyi